ogumi nyame e no gura yensukom wo nyame nyame e nya wani amen amonso mo we nyame e uto nsuo na abo awia wo chaso nyame e wonu epem ye eja do nu epem o e da sibre ye papa do nu epem o e ane nya ko pon ye wonu epem o ye eja do nu epem o e da sibre ane nya nyo ya die ye wradie wo chaso nyame e wonu epem o Oduma kuma nyame wo sa yeye Obaya mawe jidiala no ya na nyame baya mawo jidiala no ya wonye Obaya mawe jidiala no ya na nyame baya mawo jidiala no ya Yesu obaya mawe jidiala no ya na nyame baya mawo jidiala no ya wonye Obaya mawe jidiala no ya na nyame Pampaibo, so need ye, no say kind, and Paibo, and Papa, and Yarewo, and Paibo Mona, they said that anyway, why are Pajamula and Name did Yalanuya when ye? I am away, did Yalanuya and Name did Yalanuya. Didiala no ya na nyame baya mawo didiala no ya wonye obaya mawe didiala no ya na nyame baya mawo didiala no ya na nyame baya bidi pampaibo bidi so ni die bidi no se kai ene paibo bidi men baba ene ni arewo ene paibo muna bidi shadrak bida bedrago wo ya funu mu abaleje wonso ento bisonye bera sunya meye yeso da yama we didiala no hiya na ne nyame da yama wo didiala no hiya we me yama we didiala no hiya na ne nyame da yama wo didiala no hiya na ne nyame da ye bidi pampaibo bidi soni die bidi no se kai ene paibo bidi men baba ane ni arewo ene paibo muna abade sadrak biza bednego oja funu mu abade de wonso ento pisonye yana so nyame ye ne so ba yama we didi ala no ya na ne nyame ba yama wo didi ala no ya we ne yama we didi ala no ya na ne nyame ba yama wo didi ala no ya Dada nyina me bomba ye Dada nyina me sunfleja Eja baju me su na wa semeni mo nyamwe Me fa me won tu ye bia na ebo abo me wono kwa Eje me sunflewa Aya tu so mi no bia sewa Dada nyina me bomba ye Dada nyina me sunfleja Eja baju me su na wa semeni mo nyamwe Me fa me won tu ye bia na ebo abo me wono kwa Eje me sunflewa Aya tu so mi no bia sewa Me sunflewa me su te to abotentim Eja ya de ya to so aye ni mu aseda Osu kokoro kwa ye di wa chesi onkan yo Eje mi no bia sewa me ni da usu Eje me sunflewa Aya tu so mi no bia sewa Me sunflewa me su te to abotentim Eja ya de ya to so aye ni mu aseda Osu kokoro kwa ye di wa chesi onkan ye Eje ye no bia sewa ye ni da usu Eje me sunflewa Aya tu so mi no bia sewa Me sunflewa me su te to abotentim Eja ya de ya to so aye ni mu aseda Osu kokoro kwa ye di wa chesi onkan ye Eje mi no bia sewa me ni da usu Eje me sunflewa Aya tu so mi no bia sewa
Dadenina me bompaye, dadenina mi sufrega. Eja beti mi su na wa semeni mo nyamwe. Me fa me won trade ya na ebo abo mi wono kwa. Eje mi sufrewo, aya ti so mi no bi asewa. Dadenina me bompaye, dadenina mi sufrega. Eja beti mi su na wa semeni mo nyamwe. Me fa me won trade ya na ebo abo mi wono kwa. Eje mi sufrewo, aya ti so mi no bi asewa. Mi sufrewa ti mi su te to abotentin. Eja ya de yo to so ya nu ya seda. Osu popo ya du wa che su kan ye. Eje mi no bi asewa me ni da usu. Eje mi sufrewo, aya ti so mi no bi asewa. Dadenina me bompaye, dadenina mi sufreja. Eja ba mi su na wa semeni mo nyamwe. Me fa me won trade bia na ebo abo mi wono kwa. Eje mi sufrewo, aya ti so mi no bi asewa. Dadenina me bompaye, dadenina mi sufreja. Eja ba mi su na wa semeni mo nyamwe. Me fa me won trade bia na ebo abo mi wono kwa. Eje mi sufrewo, aya ti so mi no bi asewa. Mi sufrewa ti mi su te to abotentin. Eja ya de yo to so ya nu ya seda. Osu popo ya du wa che su kan ye. Eje ye no bi asewa ye ni da usu. Eje mi sufrewo, aya ti so mi no bi asewa. Mi sufrewa ti mi su te to abotentin. Eja ya de yo to so ya nu ya seda. Osu popo ya du wa che su kan ye. Eje mi no bi asewa me ni da usu. Eje mi sufrewo, aya ti so mi no bi asewa. Dadenina me bompaye, dadenina mi sufreja. Eja ba ji su na wa semeni mo nyamwe. Me fa me won trade bia na ebo abo mi wono kwa. Eje mi sufrewo, aya ti so mi no bi asewa. One more adie nyina onyami one more adie nyina. Na ne nyami one more adie nyina yen kana waya. One more adie nyina, onyami one more adie nyina. Yesi weni na ne nyami one more adie nyina yen kana waya. One more adie nyina, onyami one more adie nyina. Aja tu woni pati nyimpo woni malo woni menasem woni mo chrasem ke be sidati oba adie nim nyina wonyami woni mo adie nyina ye kana waya. One more adie nyina, onyami one more adie nyina. So wi afa won tun sna ho be to na ne nyami wa ya adie nyina su tun foi wono dia woni ni nyina ye kana waya. One more adie nyina, onyami one more adie nyina. One more adie nyina onyami one more adie nyina. Na ne nyami one more adie nyina ye kana waya. One more adie nyina, onyami one more adie nyina. So wi afa won tun sna ho be to na ne nyami wa ya adie nyina su tun foi wono dia woni ni nyina ye kana waya. One more adie nyina, onyami one more adie nyina. Aja tu tresi nyimpo woni malo woni menasem woni mo chrasem ke be sidati oba adie nyina onyami woni mo adie nyina ye kana waya. One more adie nyina, onyami one more adie nyina.
fonse Ajani mimo Ajani mimo Omasa fonse And anumere erade enshira erade tu anamonsi oba re no hot saying and anumere erade kan ho so fama me mercy and anumere gidi she obi akọ renyuma so owen format atro no de obi aba bedu fi asomtuem erade enshira erade tu anamonsi emidin de woro prophet gidi no fo yesi do na fe mo dumja tami ewu ene den hot saying ya mesren senkari emu nyankopon ama won se Erade mfa wonsi baabi a ekono wate na wonhye wonimonyam erade nye wutiri pagyafuo onipa biara wonpɛ yie wonpɛ nkoso na wose obesore etia wo de da waye ne ho zi baabiara so obesore etia wo de yesoma wo soro aprada nkrante de akire e de kɔ bɔnefo ne so erade nhye wonimonyam Erade nkai wo omoa wo ade bia etwa se wonsa kan abrabom no erade ma wonsa nka wate se wo ye David adoye erade nya wadoye se wo ye Hannah doye erade nya wadoye so ye Elizabeth eni Esther doye erade nya wadoye odo empa ba wate na eniyama bedane enna na dwi me yimpa yesi ensi wiye na ensi okra yie enne de woni pa bonefo baabo nsam sukusare na manya bedane ho agina mo beso be tware na mu de wo sura plade gadi akire tonko ne so afi 2021 woni pa biara wode wonnam dodo nam nuro so dodo nam abosom so dodo nam nsuo so dodo nam nua ne homa so biara yesoma wo suru jam wo sura plada wo sura kunkumobuo enko ne so de mesre senkari emu nyankopon ama won sem wonfa wonsi baabi akono baabi a wobonefo ne gina ho gu wanim ase no eho ne Ewurade enhye wanim wonyam wo honom ka wakoma to ye mwate na Ewurade be mo yeti wo ma wonya nan de biara dam David say Ewurade ne mehwefo na hwere nhia me de biara dam odo Ewurade ne wo hwefo enna na dwi mi baba be hye wunkunan na eba beka kire wo se ade bia wo de wonsa so ma ya de pa no entie de nipa beka koso aye na enema be ye den enema ebe tutoyi aya nipa bebre adwensem hwe aya nne me ye baba be kire se asofo no omu ye nipa te se wo no wonne wo mo ha na Ghana fo asofo na ema ye ntimi hunu nyame ne ye hunu osofo because wo so be ntimi ne me nkyamani mo nyam de me Ewurade me pe na me ye enti se ye miracles anase ye sayare ye krompa enu ko ase de ni mo nyam ne ma ye ho esese de ni mo nyam ne ma asafo Ewurade wo so be ntimi ne me nkyamani mo nyam de me Ewurade me pe na me ye dan me ye brada ne Yehowa enhyira so kwa join ye enti wo be ntimi ne Ewurade nkyene ni monyam da biara da enti asofo na maye mo se mo ye nyame no onye nyame you are not God you will die enti ne osofo bi wu am na ye nipa bi kase we de oye nyame ni papa na wawu sen we de oye nyame ni papa yes Moses kura mpo no wawu ye emre no so a wo be ko nyame dwuma no ensam bebre ani wom nyame dwuma no se ya mpam anka eniema e wo nyame dwuma mu asem ankere wa obekase oyin nyame dwuma na etesa atrara nyame dwuma emu ohu nyame dwuma emu awuram entege wure gefo asofo ne de woni omo ya zan ne de wo mu hunu hwe because wo mu no obonsa mo ye na dwuma o ma wetake wo ye bonsa madwuma nya de oba aba be attack ba so for us wo yesi wo se wo ye nyame adwuma no always no oba ba be attack oni wanya wonu wa yedai wonu wanya because ade a wobonsama ese no wo yedai wo ye ni yie entire wo ma wonya wo peace of mind enya de obem wonya wo peace of mind enti na brabo na ye bo no se wonni nyame a wasem ye mobo wonni nyame a wasem ye mobo yesi enya na ne ya menti ne efe ni nyame wodoma nkoma mawu agbo mawu loloto atana nyumo nyamie wono no so tiasia ye obi wono mu am se bibi eto osofo a because no say enya sofo bia na bibi ba obi hunu enya sofo bia hwe yesa dom a chede no egu ahoro wo za quotation na mama wo sa dom a chede no egu ahoro wo bia ne de ne Ghana fo asofo na obi aye na dwen se mabe ebi wo ebi me mama kan kira
ebi nyeden embenye obi wa wo mpaibo adomachede obi wo soso am owo enwom tu adomachede obi wo kopa ne nsem krompa wo bo no e ya adomachede e de ama no but ye ni nso de ye wo and the problem a ekoso wa asofo wontem anadomachede na wo no nani nso wo kopa bia ye den aka ho so yes wo ko pebia ka no bonsam so de won cha de kwa wo bonsam wo obemo ade anapa anwumre no asan ade afiri wonsam wo bonsam won che na de kwa ejabri na bri nyina rama wani nya den na wo bia nyame som emu wo wure mu nyame som wo mo de wo no nyame mfre wo ma kotam gan kotu bi ahyehye no wo mo ye den Womo fam nyamesom obi nkan nyamesom mu nsam nkyirawo nyamesom mu awuram Kristo mu akwantuo enye easy Abraham tubi Lot su tubi Ruth ni Naomi su tubi Kristo mu akwantuo enye easy ayada bia mekase ahotia na mu amigusu mi tutui mani kire kronkron bia ho mapu wiase ni gene wo braboni hwe nyamesom enye easy nafem asudie da wo so no enye asudie ketwa wonde wo hu enye dia wo bede wo hu yewie ye bebobobo audios enkrofo mo dia basa asofo no awurepureprom asofo no o ma deda asofo no o ma yeye sen maami enti no asofo no kurampo na ne wo da ya na wo soso no wo ina God no wo mo na wo wahi odo ma wani na ho wate yeteti abetiere ne cha no menu mienu nyina ye wo ba bi ko menu mienu nyina ye wo dwumadie bi di nyame wo mo bi agenjan kwa onipa bi nyame bo wo ba wiase no obo for a reason and a purpose enti ma wani nya den na ho ene me be kenyame sum nsem bi a kirawo wo hunu nyame sum akode wo so wo hunu nyame sum hawo ene wo hunu nyame sum emu otan sometimes you will never even get time for yourself. Sometimes you will never even get time for your family. You are always doing God's work because Paul said the chiwo etwase me ye de wo soma ameno adwuma kan yanko odi for nhwe bibi o 1 Corinthians chapter 12 verse 4 osena adoma chede egu ahodo osa adoma chede ne egu ahodo Nenso honhom koro na ra wo so honhom koro na osum nyuma nso gu ahodo wo so nyuma no the cross have 4 entrances cross no it have 4 entrances cross ya ye way let me show you cross cross ya ye way it have 4 entrances this is cross asendue ya ye way sa asendue ya ye way ewo kwan mako 9 4 entrances this is the cross offer how bedroom middle offer how bedroom middle offer how bedroom middle offer how bedroom middle wo say ya adoma chedi ne gu ahoro ne soso honhom koro na wasum nyuma no sugu ahodo wasum nyuma no egu ahoro nanso awrade kro na anti ye wo Pentecostal ye wo ye furniture ye wo Methodist ye wo Roman ye wo Presby na de na ye eyiyimu na kanyame kro na ye Bible na ye kan na hefa sa na ye wo ena wo shagan no de kogina Pentecost so dem you will sack you hwehwanimu nyame som yesi ye Kristofo ye fra ye hu se Kristofo na so bone na ahye ye ma ye fra ye hu se Kristofo na so nsemone na yedi ye fra ye hu se Kristofo na so ade a ensem fata wo Kristo ni ye no na ye the cross have 4 entrances to the cross no e wo entrance mako 4 ebia wo fam wo ye den woko ebia wo befam bia wo ye de okọ oba so ahye video ni mame wo ba so anu ahye video na ye den amame the cross have 4 entrances
Kani yanko. Ɔse na so ɔsum nnwuma no so gu ahodo. Wɔso wɔsom nnwuma no gu ahodo. Na so Awurade koro na. Awurade koro na. Na dwumadie nso gu ahodo. Wɔse dwumadie so gu ahodo. Na so Onyankopɔn koro na. Onyankopɔn koro na. Ade odi nnwuma yi nyinaa. Odi nnwuma ni nyinaa mu. Ɛwɔ ye kokoromotie yensa ne ho mmɔpɔ da biara da. Kokoromotie ni wa wontimi mmɔpɔ da. Wɔye sremu se gyata nyame. Ha wo woso ne ho ani mala matudu ayira wo wemfo kɛseɛ. Yɛne nam a yɛne apɛmo yɛ dan yɛ nam. Wɔse na so ma honhom ni nyine ho adi. Wɔse ma honhom na asɔfo no we ni kɔma mo. Mo ma honhom ni enyi ne ho adi. Ewo mumu biara mu. Ewo mumu biara mu. Na ayeyie. Ayeyie. Na wanam honhom no so ema obinya asensaka. Wɔse wɔnam honhom no so ma obinya asempaka. Wɔnam honhom no so. Enti munma honhom no nyim ho adi. Ghana fo asɔfo, Nigeria fo asɔfo, South Africa fo asɔfo, ma hunse Ghana fo asɔfo no bi akɔche South Africa ya azan. Sɔfo bi wa wɔn pɛdwuma bi nyɛ. Adidie no wa na furu kapu, ɛne ma dross ya wo yɛ den wo woro. Wɔn pɛdwuma bi nyɛ den nyɛ. Abraham no mu nyina no mu nye nwan. Abraham no mu nyina no mu wadwumadie bi ya Kenya medwuma no ho. That doesn't mean say nyame afro no you can work. Anya da bia no bi benya bia wode bebere am wadi. Dabi. To aso ne yanko. Ɔse na wanam honhom no so mo obi nya asensaka. Sa. Obi nso wa ma no nimdie nsanka. Wɔso honhom no so bi so ma no nimdie nsam ka. Enti sɛ wo be ye nyame nipa, ɛsɛ sɛ wadwen mu yɛ dan ɛdɔ. Na usure wurade. Sa. Because nyame ni wa woni ho. Me ayada bia meka mete wo no men. Nyame woni wa me ni wo. Woni ho. Se bofo a me de ne ye adwuma se nyame ni wa bofo ne so ni ho. Yes ye ja oba ene sunsun konkron. So ti ase enti no me som obofo no true nyame because nyame mi hunu ne da. Obofo ne ma hunu ne da. Enti me som obofo no true nyankopon because nyankopon ni wo no ma. Enjo na me de ne ye adwuma no so so wonya de woni ho. Dabi. But en asofo no mbia yo mo so mo ani nyame. Mo ne angels. Wonye nyame yo obi ya bewu. Ye nyankasa ya brother ya papa TV Joshua kura wawu wo bi anya nyame yo you will die emra no so a mo beko matusara kura wuyi matusara kura mpo no Moses no mo kura mpo ye den ewuye Wasi yan fani munyamo no ema wurade ma yenje ni munyamo ne ma ye ho to the ase aya me hu so nipa bia also media me ye angel. No, you are not angel. Where we did no me bu atopagu ma so obey bofo. No, you can't. Oh ye flesh angels no omo yesi wo die gya ne mframa ne ye na bofo na wo die gya dare na ye na som for time. Enti omo kita angelical body. Wa wo ye nipa ya anwo mu. Enti wa wo ye nipa ka so your bofo. What are you telling me? So yes here nyame somo no moma ye nsomo nyame na ya dwen mu nya den endo. Kan yenko. Waso ma obi nso nimdie nsanka. Waso ma obi nso so nimdie nsam ka. Sadia honhom kro na wape. Sadia honhom kro na ape. Waso ofoforo nso. Sa. Wa ma no gidie. Wofoforo so no ye wonkrofo bi omu kita gidie. Sa. Mama for you are Yehu and Shira so I join in for you I would hear me from Germany and then me chia Germany for you now. Triem one ma womu gidie. Told us here. One ma wom home and one more womu gidie. Enti no odi nyame dia no ye bibia ma ho enti asofo na mayom ho nyame no eno na mu a na nipa people are judging God, people are misquoting the Bible. What's na sam ye sunsu wo nyame na sam yoja na sam no ye sunsum esan yoja because no mo bebre mo ne ye ne musuma afo amo ye no kire se nyame ne mo a. No, you are not God. You are just a God servant. So they are here. We ye nyame akwa, we ye nyame messenger. Ah, wasoma soma okeke. You are not a God.
Can you go? So of France or man gidie. Wafo so no man gidie not kwabena Yehu and Shira so joining yen. So for our guy Yehu and Shira so joining. Obaso no watch video na mamesa ne de ye chire nsem ye chire nyame sumu. Ye be chire de asofo no omo de ye mo church members ne de church members so no ensamoni amudidi ye no. Ye to so ne ye be chire mu ene ye be bo asoro de ma power. This is the altar. So for France or man gidie. O so for France o man gidie. Krona wa mu. Krona mu. Obi so man na ya sadu macha de. Obi so man na yaresa de adumacha de no nikita me no. Wo man na yaresa dumacha de. O so for bi wo no mu wo nsa yale. Wuni mahaban. Wuni mu nsuo direction ye. Wuni mu nchire direction ye sua tsira ni sikadie ni avent no. Ya mfa ama no no apatu no akope ga bi no apadoma bi bubom no apa eyin boys omu ni dwuma bidin no apa be du no omu di nachi wo kɔ ne eba ne ebu amanfo ya amanfo azan so yes here abochefo mo be yesterday mo yesterday because asofo no bi wo mo gi musika wo de ye wo mo mpanafo no mo to wo mo de ye wo mo mpanafo no mo de yen eto so musale sofo a wo ye ne mpanato one kasano, what are you telling me? Usunsum no oti mu no wa he. Wo show motu ma na so show hwinim. Kan ye nko. So obi so wa ma no ayaresa dumacha de. Wo so obi so ma ne ayaresa dumacha de. E wo hu ko na ram. E wo hu mu kuro na mu ma mi eyade baako. Is the cross. E kwan na ye de ko ne na eye different but it's the same cross. Me baako na. Asendua na meswa, asendua na meswa. Asendua na meswa, asendua na meswa. Kan ye nko. Osi obi so wa man tumidie. Obi so wa man nkwam hye. Sa. Obi so wa man honhom hodo no inhunumu. Oso man na honhom ni nyina dodo no inhunumu. Enti sa omom kita doma chede no sa honhom dodo no nyina inhunumu no. Eno no otimi de baby asofo ne to no se wonipa we wonya, onipa we wumfiri nyame, onipa we ade a wo yi emfata nyame. Enti no wo honhom no inhunumu. Sa. Ebi wo asa na otiem obi wo ha na doma chede kita no wo be ne pe ade bi a wo be ye bia wo be chew eye honhom kro na eye cross na he have entrance enti no say wo ye sofo and now we say you don't believe in Jesus Christ, you don't believe in God. What common sense no wadwin ni ho what yes yes o se ja oba any sunsun konkron nyame ya dom a from Saturday going the 6th book of Moses no ye nwie na ye network na bayifo bi betena aso anya sem keto ye ba no mo kate ye because eniema na ye de badwa no eno na sofo no de hye de ma mo de gigi musika no ye beto egu abonten just like that no enti o mo mpene ye to mo ye pe no mo attack page no but nyame adom no ye gina ye na so pa page ni ye bibiri wo mo attack we ni aba we so sa ya ho chameleon ya ho agina mu oto yenya ye chinka fom me akasa me wo me ya dane wo ba no dane buru me dane gini ade a kire sa enti ya me adom a 6th book of Moses no mon twan ne de prapra kwan mu keke ya nyame ya doma Saturday 8:30 sharp na ejina so ya tika wakoma to yam na ye bankasa wo moboa enche ye honhom kro na enche mu amo me bofo firi Indonesia, me bofo firi India, me bofo firi mu firi wonko nyame se wonye den onim oti ase wo se meni so a atwere difo ba ye den e be sore ma woni na wo wodo ma woni na ho hunu sta ya wo be bɔ mpa ya ma wankasa wo sua mpa ibo na ka kire Awurade se Awurade konko na wotimi mu so ti ase e ka ti du ye bebe du kan ne yanko ye to aso
Ose obi so ma no kasa hodo. Woso bi no so ma no kasa won say tons na ya mo gudu asere dem obi say siroko toko mama le king chan Osi ya dom achede nti wuni adom achede na ya dom ye ka wosoro kasa sa dom ne ba woso se sunsum ne ba woso a na eka kasa ye wuni wurade na communicate aya obi wono mu ahwe aya odifo bia wo so yesunsum so de ni asunsum enka no oboa oyaza obi bia wo yesunsum so de sofo no adom ne kam epusu opie ba be ye nadwuma opie ba adom ne siwso e be ye nadwuma no wate akọ obu enani asikrin no so be yesunsum so de sofo ye ma ye ni na ho ne bakataria do so me hu kramo papa kan ye ngo Ose ya nso ma ebinum so kasa hodo obi nso ma na kasa hodo nkyerase sa na yenum nyina honhom kro na wa na eyo na ocheche ema won enya no maako sedi obi ara pe sa verse 12 no Etifia so se asafo no baako ye wose na sedi nipadua eye baako na ewo akwa bebre so sedi nipadua ye baako na ewo akwa bebre won se nipadua ye baako wo wonsa wo wuti wo woto wo nufu na miama wono wo bi to yase aya da bia meka wo yosofo ahya ho so hunu sta ya be hye ho so hunu sta ya wo de wo be ma no kote ne be hye wo pantim hunu sta ya be wo be ka wakono de aye dan ahye sofo bi wo ni ahohye so enti ama ne ba no ema ne do mo ya da ifo ema no wo mo be ba wo ma be bia bi wo na mu aye dan a kire Joseph kura mpo no Potiphar yere woro ne ho kire enye enti no Potiphar yede krampo wuro ne ho ekire no ne sadi ahoma ne be ye bia yigina fo ene ye be wi program to the ye be wi kwa to ye modo ye be wi eti kodu ye be bedu en samuna ya da kekan Potiphar yere ne ne ho ofe papa ye ka wo ba ho ofa ne ne ho ofe enye ne black and white am o wi wo mo asore dem ye ka oba ho fa na ne ho fe wo wuro ne ho kire David Joseph o wuro ne ho kire Joseph se wo ami we se wo dwaman aba fa wo dwaman ye den ye ko but ne minim ma wo ba nwuro ne ho nkire sofo obeka se come baby come baby sofo wa etese wo hye wakono so tese entino wo yo sofo na wo nhye wakono so because na sorry ya man do so webu a wabeba na agenda ne se wo no baba beda enye se wo ba sorry yo wo no baba beda obu a wo ba sorry no na agenda ne se wo baba be pew na agenda no ano I quite remember last time mama be friend me from Germany say wo tie me bona pa wa kire no mama abere we be ofre me safo wo fe pa o me pe o pa anka me yo bi ama be ha kan me susuma kodi na chi ento yo sofo a efese wonya ahohyeso adano now Prophet Nigel Ekasim be said, oh your software, oh no be called that doesn't mean you are fake. Oh no be called Abrabona ye born, mammy, ultimate for obedience. You are not Jacob, baby. Hey. You are not Solomon. Solomon sick I will no be. You are not Jacob and you are not Solomon. So yes, and all fingernails are not the same. Obi are the shabre. And what you finish shabre, I dare ya show Simbra Bay. And that doesn't mean say, oh, be a prophet in pa, or bet me in your back or that. That doesn't mean say you are fake. What but your mind would have done? And ye actually in pa, you manch that children in your thing, and come with you. Would you want to blow yourself one while you were so for our alley or go interview with I'm not married. Why would you so watching? So you are not married, no, you won't saw them man. Yeah, your daddy, no daddy be nufu, no daddy be ano, no daddy be a ham. So yes, yeah.
we are software, sua say ya wo be show ho so. Sua say ya wo be show ho so. That doesn't mean same. Wo ba ne awro ne ho te wo ba ne kura mpo ne nadwaman ya ba. Ne wo software ne. Wo so frɛ ho so wo ye nyame nipa ne. Wo ye nyame nsi ana mu ne. Ye hunu say ya be hye ye ho so. Asha ye ho so afa because asofo no mi wa munni ahohyeso mudi gu Kristo sum animu ase mo se nyame dwuma akuya ba mo bawe no ne mo wi ma wo mo office ne mo twetwe mo kote wo mo office enough is enough ya beda mo because no mo abeye kakra no hwe ye be start to solid dem asema make just mark my word because wo bon sama solid demirika abeto hye nyame maso ha ma me se wa bon sabe so wo ni na wonu de be wiase a ebe kakra no ye betoto nsore dan nyinadam because wo bon sama sore wo be na ni bra so abeto de ho hye nyame maso because yenyi leaders no ye din samfu a no bon sam wewura yemu a ebe ye ten so yes yes ebeye den no obonefo no ntimi mfa nyame manhwe ase ye example to the church members ye example to the church members osofo bitimi ka say oh ubetimi aware mienu ubetimi aware miensa enye dwaman bo na wo ma na koso enye dwaman bo you are promoting prostitutes dwaman so yes here ye ka dwaman ya won tie dwaman ye ka dwaman ya timi so obi a wo bo man so yes here enkramofo okrompo they believe in God omo believe nyame so the okramo bia okra wa ya dia yamanamo ene ne okramo okramo bia won ginyame ndi no won gi Abraham ni ye I'm telling the gospel truth. So yes here enti ne senso ne man ene ebade o mo bayiye be woro mo ho kire yenya ye mo mfa mo bayiye I quite remember way back 2016 lady bi ba me honom no ba me honom no na me ye counseling oba ye oye na dwese wo so straight dress o pege straight dress ni nyina de tare nanim se gim so yes here no show be food bi bofu bo nanimu a e chete maame ene wode ugimi ebeko se wo wa hohyeso honhom a the moment ya saade ne beba wa kwan mu no you reject it Potiphar ye de woro ne ho oba so no wo woro ne ho kire Joseph catch it no way it's not the first time it's not the second time no way the Saudi winner we can trotwa obi ka cha me se ene yesefo ene obed bro girls ya wo pam wo mu firi wa sori dem ide ene omo an to kola che ma me mo fo musika nko wa che no twe hu adikuro no wada me matena ho kire mu pen enti minim se ye gari todi minim se ye wi gari di enti mo fo musika na nya da ye nkwa nyame ne hwe nipa wodo nyame ne hwe nipa wo twe hu adikuro no wada Kramaya watiase no yes fi jetaburu wu a wawu tina I sack them timo me hu se dwaman ti na mo ye den mo ba asore no enkrofo bu a wo mo ba dwaman ti no mo ba asore no enti o ma ba no no mo wuro no ho the moment obe wuro no ho a wo be sana na wo ba so that there no ni se wo yi ho there should wo shentale ntintia enya binim wo no mo be shentale ntintia ebiru fo mo shentale tenten wo shentale tenten ne kurampo ne pant kura wonche odu sofo no office ya no na straight ya na ekos echinete se ye hunu ye ho ahohyeso ni a kire papa Emma enchirima no obi bia be o kasi osofo na ekasa there should no need the same even when a man of God commit adultery it's not fake you are fake
because no yes ma ye mo adwaman eno ko bo adwaman mu ntentan to bi ko bo adwaman ne de wo ne ba wani ma ba ye den ba ye den yaka wa wali mienu obi twe mpena wa wasoro de ma ba ye den yaka ne timi sina ma kasa na mpra twe no mo group nipa ene adwaman ye nim sofo bi wo Ghana ha no mo a wo ye sunsum so de sofo wo jiska no de ama ne mpena fo ayo omoto akoye ne tuni nyame to so a wo mpe bone eto no wo koye no ene ba akọ achiae nyame onya latani yo ene ba akoye den achiae no nantia no ka ne nem onantia no ka ne nem onantia no ka ne nem saa ni nyame wo ye nadwuma saa ni nyame wo ye den wo ye nadwuma wo bu kotokwase ni nyame wo hwe woto Kani yanko. Odifo ya toaso ewo Genesis 39. Verse 7 no. Wose na ba nsem ya chiri no. Ni wura yiri tu na ni su Joseph so. Na waka say Joseph oni memeda. Wose waka say Joseph oni memeda. Hwe ma me. Nyame som emu akodio. The moment ya wan jinam nyame mu jie no wo be hwease. Ye benyawo, ye be kun, ye be sew. Sunsum djuma. So one show we no ye medi mafe no kisi mani nufu no momunufu a ye beku ato akwene hey ma woni na ho enne me betre oniam ekoso wasore de ma wonte ye ebia no okoso de keke onim the secret behind ye pon ya no afa bag no ko onim se no ano no Mrs. Sensuo netwem ya wo just 30 minutes pe try video ne nkwawie ye na beti wo sumo nsem kan yango wose Joseph woni memeda na su Joseph ampene wose wa anya den wose woni memeda na su Joseph wa anya den wa ampene na ka che ni say miwura yere ne wo hwe miwura anjami bibia ofia ha no wose miwura gide no twaya da bia meka meware wo masore ma nsore ma ye witness asem ya meken enipa makoma ku 62 eni jai masore me ware me yiri nipa 62 ni jai maso emu men nsore mpanifo mmere wa ebinu moto achiachia saa na me no mo tiri nyina no mo peme eto yo sofo a wano yo medi a wo no mo be dat senkokọ wo be wadwen se wanya dufudie wo be wadwen se wo kan emere no mo se wa brabo no mo kum sunsum no me se wo be da won sorry I'm telling the gospel truth wo beda won sore wo betimi ka so fa awale ye dia shiminti nya dia meba sore go mane nko enipa bi fi wa brabo ma me mo nko don't force anyone to love you and force obi se wondo wodonya by force kan ye nko oso biara nya kase nsini mefia ha woso biara nya kase nsini mefia ha no mana na wanka me biara agesa wo enam sa ne yire ne wuntira esante se wo yire ne wunti no ebinu mo akokoduro asofo no bi wo akokoduro ema ne bi wo so mo ya dwaman kaka pio hyehyɛ o mase wo mo akokoduro no mo ne amanfo yire no mo ye den eda wo mo ne amanfo yire no eda wo ni amanfo yere nom eda emani bi wo amunim sa sofo no so mo yere na mo no so no mo ye dai twempena wayi wani ato beebi kan yango ati na ade na menya saa mumuye kasie sa na menya boni mintie minyankopon na waka kire Joseph dada na so Joseph antie ni se wane wo waka kire ne da nya baako waka kire ne da sofo bi ka chem say e mai dia wa anwi bia sika de wunya bio maami me de ma ho oden e ba akodo me de ma ho oden e ba akoye dwuma enyi kakra na me wo no ewurade be hira me aye da bia me ka say de ekura me bia no e ye ewurade ne dia ma me nya fe me ni sika fo ma ye kodeda eno makoma misika osofo bi wono mu a wokopake ne ka minim sofo bi wo Ghana ha wokopake ne ka e wo washing base no agege sikafo ma number no ono ma deda oni sire kwenfo ne da ne sire kwenfo atua ne ka de nyame beba no be won si yes ugina property ani mu an wawu kan ne enko wose no ka che Joseph dada na ensu Joseph antie se wane ne beda sa na wakọ no humpo na saa bire no mu
edabi okodan nim so we kwakoye na adwuma na efiofo ni biara ni ho na Potiphar yiri so Joseph atade mu ka se ene woni memeda na wogya na atade mu woni nsam dwane fredi na ohunu se Joseph agya na atade mu adwane fredi no wo frefre fiofo ka kire won se momahwe na wakofa Hebrew ni aba eribedi me ho few sa waba me nche so ne me ba beda na me de ne kase matiam no ate say me de me kase wakofa Hebrew ni be ma base wo de me bedi few e sante se Joseph wanyenti no yegu nanim ase osofo awo ba e ma ne de wa mpewa mu a enya de o meba wa sore dem but let them go Momunko Joseph Kompo reject Potiphar yere Woman kofle mame ebia social wo bekum no enu no nyame be fa so no ahyewdi yochimdin konkone no nye suro nipa wo ye sofo so ama wani na ho enye obia no obaginadi enye obia no obesoma no enye obia no obema na ye bibia ma wani na ho na nipa nye wo ye be poison wani na ho Yami Juma, the moment a woman were near na one will be poison. Will be kum. And you be no be no. And yet I suffer baby the one of my woman who could to woman who la ba. Woman who could to woman who la ba. Eti bibi baba yo mokramba nya di o beye de won be hunu because adoma chede no egu ahoro maako bi ni bibi ba wo moso mu hunu aye ka se wasafo nsa ne ho no ye de yesa ye ho yen me bibi ba me nso a me amesa me reject back to sender ko ba bia firi ba ye ba wo bi wo no mu a wonti mi nsa ne ho enti niam na e ba ni wa aba beto ne sei di mu timi wura wakwala mu e ma ne de poison gu waduane mu wonum wie no brichi wi na akoda office ni wawu obi ehunu di ku dabi do yes ye obi betimi etabri sika de ama wakwala di ne nsamone ma me akwala ni bedi enti se wo nyame nipa na wo fro ho so nyame nipa nyame adom ne nyame tumi wo so no se nyame entwa nkyere wo a na wo di nso ne be mo amoano because da bi wo ba nso no mo da ma woni na ho ne nipa nye I quite remember me wali wiye within 1 week na nkwala ti me nche no mo ma me de poison am nkwala ma gi wo ma me hwe wo mo ma me ne se ma ware enti wonti ase to the poison ma ne base ne ba mfa me poison hwa nipa nye ti se me yobi a me ni a me yobi a madom no wonhunu na chi a enka me ti wan mawu ano no akasa etwa nipa ye fucking wo be ko no akasa ma me ni betwa ne ho eka kire prayer all of for say oso ndai na me yera poison me enti no omommo mpa ye ntwa saade ni na wo de do ne ma ne ba ma woni na ho ni nipa nye ebia wo de ba wo hunu tu be hunu na ye de ukọ moni na ho giro ho bompa ye wo yo sofo a giro ho ye de ye bompa ye wo yo sofo a giro ho bompa ye ka kire bade se bade me ko da twa bibi kire me yo se bibi ba me so atwa kire me ne kwan na me nemo no yesuntum djuma enye yizi wo betimi atwa wo se wo bone fo nyuma ade a wo bone fo na ye no wo se no o ma wo nya ho totoroto da he wo betimi akoyi obi akwan kire ade a beba wo so no se wonni nyame tumi ana wonni nyame bofuo bi ade na e ba wo bagi a na aka wonni padua na aka wonni padua sanu nyame dwuma ya den etie unhu na kosem asofo no bi hunu wo mo ye ntege wurege ni de wo mo hwe nko so wo mo da no mada because obo nsem adwuma na wo mo ye enti hwe nya den enfom ho do mo ni mu na didie Bible so wo sura henie no enya didie no wonom ye ko na brane na ni breso wo bia won fa nyame yie no wo bia won fa nyame yie no wo kasa fum because no woni mu nyame mu nim de woni mu nyame mu nyansa
So yes was so in nya didi no wonom e ko nani bre na bra ne so ti ma wani nya danye na ho na wo fanyame yie na wo se wo bonifuo ni nnwuma edwa na jo na de na se wani nkum obi betimi afro 3 o'clock the problem oba betu wanim 4 o'clock the problem. Sometimes you have to abandon to your families. It's not easy. Sometimes say wuja wabusuafo ho say wuja wo no wo yire no ma wo honom na wo kwotwa awurade anim na wo tie de awurade ba beka kire wo nyame som enye easy ene nsore mane bi wo so wo mu yipa bonefo wo mu nye ye ka so for de ne ye kan nsore mane ebinum wo mu ye nipa bonefo boni ayefo wo wasore na dwe bompa ya ma no wo wasore na dwe ya kwankire ma no ne wo chinchire ko hwe osofo foforo. Here is the cross. It's one God. We serve one God. When God says yes, no one can say no. Here is the cross. Who was sorry? Who bit me? Last mammy or Freyan, or Freya Najo, 2 o'clock, be 2 me can, go far ni free ni fear 2 me cam, and that 2 are sort of damn, and man you know yet, and no more yet. The whole torn no. Was so a presby. Wouldn't you pet ya? Would be your pony? Wouldn't you pet your before telephone? You are not going to answer the person because you think that all human beings are the same. The same. Namesom. It's not easy. What no nambola so? Now one namusuma najo. Beni padano. No, the one in Krama near DSC or bola so. Munamusia najo. Because of a nipentino. Obi ya papa mawa emfa bone nyeden entua ne ka so dias here wosofu bi betimi abompa ya mawo abra wo ho enye niam papa mawo wo kase wonim se nyame ni paidie se ka manhia na mehia na niam sesa. You will never even pray that person. Ne we ya wo bompa ya manon no de wonam nuno so wo bompa ya manon no de wonam wagadu bad luck no oje bad luck de braw aye yie to dia se atofo mo hu mo bro omo de damu nsuro maako bi obi wa woni time woni wo time kompa ahe na wo tunya wosofu obi na ebia kakra bi mpo a wo benyama no obetie usufre aye direction ama me akwanche nya yize o kai wo so bi ku obi sei obi de obi akoto abayifo camp a wo mo kɔwe nam no o kwa kosane saa nam no hey nani mra wo so nani bebre wo so obaba be sew obaba be gu onimu ase wo baba wa bese wo be hye confusion wo be hye mane wo be hye wo che yetimi ko ye obi adwuma wo beba no cars nyina sen wo beba no cars nyina ye den asay. That person will never even get telephone and call you say, Papa, God bless you. That pen wa bompa ya ma wo sofo da because he always fight for you. Emena so say ye Kenya me adwen ye den eniema e koso no wo bi wo be bre ne ho wo be bom payama no wo so ne ho anajo ne ho to ne wie pe Yesu Kristo krompo no akwatafo duna wo saa wo mo yade emu ba ko ne beda na so bisa ne say onua na wo maka no wo mo wahi obi yade ma wa ya na makai mu bebre wa mu ni nkai ye onua yefo no to dia se enje ya tora bia osofo onya time ma wo ho sa because one sha wo bebra one day no wo no ma kansamfo pressure kura be ye de ibiku ebo fitia no pakopem anwumere wo ye fasting 6 to 6 e de ama obi dimano said ye niema be ye de ye be ye na wo wia no asafro no akan kwase asema kire wo ofro no akan kwase asema kire wo hwe to da bia nyame so no anya isi your responsibilities be guyeso we have to do it amanfo ma guyeso we are paying their school fees, we are renting house, you are renting dan amanfo adam a month so the money we spend it's not easy a month so sika ye sign no enye easy
na ne nyina na ewurade ne hye den ewurade ne kan ye ho enti se wo sofo bi ye ade amawa me pa che wo appreciate no na wono sunya gidie na wonya ne nya ganafo sofo nyina be kɔ ne hokrompa obema Manchester baba woni ho time woni ho adaje wa fa ni phone so no to se kasantem na me kaate no so diasem yemma yani na honom na mososo mo suban ne mo ne ye ka ho bi ane asofo no so edwiri mo ho sikadi no because ebinom wa wo mo ni suban ebinom mo ye won grateful ebinom ma wo be last I quite remember my maybe was Germany was jareye efi Germany obedi holidays one was jareye sasem we mark bi da mesre ho da bia se mi dware na me wro me ho na me hunu sa mark na nisua tetarem na me ka che mo sa wure to wurade nchen wo jareye wo ba holidays no be yareye enye de koto Senate Hospital and doctor declare ne say enya de obeye giye and I'm doing the back 37 in the life support so asema making woman in the life support so enipa ni ayew enipa ni aye ntedru bra bia eta se mo nsem ni bu aye kai mo na mo hunu de awurade aye na mo ya boni ayefo so the asem ye de ko life support so ni penin ni ene ya ko disapon akodisapon sofo ni penin ba ko ya sofo e wo honom but wo de couldn't me sorry anopa me kotena 37 ni mabanwumira me ba so asore wo ho ni mababa beye sorry mababa beye idim na me dia kwankyere ka no na me dia kwankyere ka no one day me wura ho ombisa me se me dem simi nwia ba no bompa ye me dia no nche no yo sra no lady kasaye lady na aniama hyehye nanum a wontimi nkasa no sasema me ka me nsore ma ye witness lady aniama hyehye nanum a wontimi nkasa no na fa lady na timi akasa afeli le dineti mi asori wo mu wi ase wonu ankasa maame ni nua no mo planning ye say they should come omo nkose ba bi ngumanimu ase upon them here I couldn't even collect them 1 cedi I go to 37 with my money and my food they just had me money nyina me because I have family me masusa me maye den esusa sometimes so be fro kropon one kasa do kotokuo mu sika e de be yade na ba dipa free noko bompa ye ma lady ni hoton and lady ni wo Germany amen we kasa okay hwe obi yade ma wa ne wakan aya ne ma bebre wo hono mu a wo asofo no wo de wo mo yaza ne de wo mo no ye free o na wo yesunsum dwuma ni yi a ukobọ mpaye mo bi akoka ntokwa ntokwa chen akoka ntokwa chen because ade a wo bonsam ese no no wo wosu be ye ni yi onfa nkọhwan so wo no de beba wo so abese no ntaniema bi wo honom a we need to appreciate nyo sofo bia ne ye boni o aye say ye de tag ye sofo say asofo de Ghana for sofo de ye wasofo papa wo Ghana ha ene won tege wureke aza akodimafo wo kurom hanom bi ene obia ne ye zan ye wasofo papa omo wote mama nipa na e wo didie na nkwanse de sekan aya onwe nam da ana mani pa bebre gidi aye den afire awurade mu na ye wasofo papa ye den e wo kurom hanom so ti asem ye wasofo papa e wo kurom hanom na de nipa bia ye nti no ene de nyina aye den entosi no se ba ko pro ne wani amfiri mu a ne de aka ne nyina aye den e pro ko ya wasofo papa wo ha se wuchi na wunya papa ni bia obehu se osofo yi de wo ye papa ena temu bia no metene na moto so no achinchi no because na okoje nchene wa ha ena okoje jene wa ena okoje mako wa ye de betua
ya mfa ntwane de asaw tena fa ko na wodwunso gu fa ko ne twahuro so the asie ena wutie we wa ha ena wutie wa ha ena ukọ abosom so ena ukọ duro so nyame otimi nya bibia ma God doesn't work like that wo ye nyame bia wo ye nyame nukumfuo wo mpe honhom bia ka ne ho ena me ka chiro pray enye pray fa si nyame foforo bia nka me ho wo se ma ye nyame foforo bia ye de enka ne ho ye ni nyame sumo ma me se wonnim nyame sumo pa na be wo se nyame wotumi ene onam ha wuti we woko wuti we ko je nchire wo yale no wodi we ko ene wonum we ka ho wo ye we ka wo ba ye de na be hu ade e beje wo so kase wo nyunso mu fa akonti no da bia wo de praye twa dwonso no kopem se bitwa huro ma me dwonso ku fa akon ate na dwonso ku fa akon a ni twa huro ene wo ko hanom ade echa wo ko hanom ene we ka we chira ene we ka otofo bua woni dwumadi me ka chira otofo bua woni dwumadi nti na bia no ene so wo fra keka kan sam chira mahunu we woni dwuma bi di se yade wo dwuma bi ye ni wo dafuo ni wo ye kuwa sa ne ma no wo keka chira wo wo na somu ye ne ho ya de bia wo pasem fofra ye de eti ye fo de sa ne ma ne de sister ye nim sa de de nyame nkaaya no me ka nkyerɛ ɔse nyame aka me mpe o 1 cedi me mpe o 2 cedi kakra na awurade de adom me no mani so kakra na ɔde adom me no mani so because asofo no bi wɔ ha wo mu ni dwuma bi dinti no da bia radio station to radio station, conference to conference, interview to interview, because they don't have anything to say. So they are saying, woman need to be edi, and woman di gunya mi ni mo ase. Asofo amoni amanfo ye no mo eda ne so no. Munya ina nya me be tua mo ka. Ni mo amoso a mo social media na mo jisika ni mo be egu asofo animu ase no asofo bu a wonye ebone ni mo jisika ni mo be egu nanimu ase da no ne kokko na interview ma me be se ene safo no odini be ma share manum ti wa ma wanum nko odini be ma share wanum wo ye dwamani ba enu ti wo sofo no so odini be ma share wanum no so wa ma wanum ama na mo kono mo ne mo de wi afi ni mo ba beka tema no mo ne mo de na ye mo de na mo jijije ho no de na mo ma meka na mo ye mo ma meka ni ese sata mo no na mo ba beka ese mo do za bloggers ne be ma mo sa attention no sa ne mo fa mo jimi ne mo kwase afa fi ho nko moko no mo ko bo dwaman gunya mi anim asewi a ene safu we ene mi ada ene safu we ni mi ada wo nyina mo ya dwamanfo mo nyina mo ya dwaman mo nyina da mo ya dwaman, because enough is enough. Sama mi bi na wose sofo ma Fred ene wada no wo ma me no wo ya ma me bia wa jimi. So wouldn't nyansa emra wouldn't see my friend wo yere ne so no ne twempena because sika wo tete manenti. How dare you? Why we nimu si ayi tete kaba nsa. Why we nimu si ateche ene my friend on me die e no de ni be ma share manum ni be ma na ye wo de no ti ne wo ta fre ho no abrewa wo bo dwaman ni mu kwa so de mu mu wo sika mo mfa mu nya medwuma ade osofo adi mo ansa mama ni sika yeso so de nya ready se ne mo beda ti mo ya de mo ma yen because ye de nya ready obi aje se woni na da ansa ne mama mo sika way about 2008 ma me bi ban ha sa no to million ne mama me bofo ka cha me so ba mi wo pew me di si ne ni wo pe e no ja million 20 na nya million anu mo bi ene me de to win me no mukoko se me ho to me yo. So they are saying, not to Milo, mammy. O Milo, they not the bad, Milo, Omo. So, Kini, me fan a quack. I don't work a badaka. Both for each of them, mammy, what pell me this scene and no pet Milo na maybe him. So, Kini, I maybe him. I don't work and I maybe him. But still, I met him, may come and him, me hot Tommy, whom Bonnie be anti mammy hammy, a German whom be anti mammy hammy.
nka ya drum mire bia se niema na mo ye no munyai mo wo sika mo wura so dem a mo de bebo nyamedwuma no age se asofo ne mo dansa ne mo de sika na man ene sefo ne ene oye mi bibi wo ye wo de an wo dwama ne ye wo saa because no no pe no obi won ma wo pe sofo no wo pe no and me say me wo audio yi bia ka me bo ma mutie ye and sefo no ye me say ma me ne kasa ye metan yan kasa ni ka me hunu na ka me ka fu na akire no fu pa ne me ka akire no wonim se wo boy wonu wada de no wa nwale wontin and wa be gu nanim asese won ko wale wan ka waka wano posi na tum ka waka wano posi na tum presenters bi wo no mo amafo de sha take wure kende ma na bra mo sake wam na mo gu nyame anim ase mu gu nyame anim ase nyame anim gu ase woto so wani mu gu ase because woni na du ko se da mo tena sori dem pa ka o ka ko yasa any Jesus what could Jesus anim ase o san boni din president bi wono mo de niam bi bra mo sake wom na sofo so mo nhwehwem ho yie mo abu ono mo a ne sofo pani ne akotare ho ne video no meme wo de bra me ha be video me ye ha wo ba ye nsati wo ya let so be din samonin wo betu ba bi nka wo be won se tumi bi e wo tumi bi wo be won se sunsum ti ase wo be won se sunsum wo ho ye ha wo ba ye nsati wo ye fa ne ma fo fa ye hu ba try so ye bibi wo betu ba bi nka so they are here. Who bet you bear binka? Mono ko de dawie mo ko pebom do mu ko titi sika ne ma wo mo wie no mo dawie no ma mpene a na afa ni mo abegina ha no mu di wurof ni mu di wurof mo gu nyame anim ase ne nyame anim gu ase mo so ni mo gu ase bi sa yes wo twembe bere ne wo bomofo no gu ne so no so bebere ba fan se wo ne ase kuro ni wonim se de to ne wo se no we nyina ya bebere bi sa so yes ene wo kanyame ase ko obi ampe watie ka ma me nwuro me ho ntwe se ma wuro me ho na me bon kote no ka se ka me nam 3000k ka me nam 3000k amfo be share papa share manfo be share enya sem ketwa wo gu nyame anim ase mo se nyame dwuma wo yosofo ahyew ho so bompaye egu be ma ne so se wo brema wonna wo bompaye a ewrade betie wo beyi se dwaman honhom na yedai afiri wo mu obi a wakono ba bompaye ne hye wakono so ewrade beyi se dwaman honhom na yedai afiri wo mu toti ase ewrade beyi se dwaman honhom na yedai afiri wo mu ama de wo hwehwe ne won nsa so ayeden aka sa na wiase yeden yeti o sa na wiase yeden yeti nchabre na bre nyinara etwa so ma wani yeden ebre no ma wani da wo Ghana fo so fo mu bebre mo ma wani na ho ni mu nyi mu won free bloggers system ni mu tia bloggers ka ko ye wei wo so fo timi tia bloggers ka ye wei ma me post niema minim se mintimi nye no post niema wontimi nye no mo de egi amanfo sikadi mu nyina mo bebre mu nyina mo ba yadan mo bebre so tia se yes wo twe bebre ni wo bomofo no gu ni so ni so ba yadan wo bebre so tia se wo yenya wo so wo yenya medwuma edien kansam pa ne ka fa ho yema yeni na wo watin ewo nyamedwuma mu na se mo nyamedwuma cost from enen wo brichi chire nkwala akora mpo na wo mu because e show mu tirim se asofo e yazan asofo e fake edmo so mo asofo e fake mudi mo adwaman ko totare wo mu sika ye wo mo nchen mo betete amia ye nyamedwuma no mo ntete aye ene mo dansa aje ma hu ya de ma hu ye hwa ansa no mo betete sika na ye de amaye ye hwa de nya de mo be hu ne mo hu no chena so dia tie wo mo jeja wo mo ho no hwe da no sofo bi video be to manim sofo pani mu na ugina wo no oba ye sex e wo phone so twetwe wo kotekere no sofo pani ate sofo pani mu no fra ho so yesunsum so de sofo ye ma ye ninya den enna ho no edi adwaman ko ano no edi adwaman enko ano no adwaman ben ko ano no ni wa ugina ho no go common sense and kire wo say phone amede yes ade anything can happen phone bibia betimi asi ukita iPhones now the yes ade niema na ma me wo afo be yes
waso ebeye hye twafo pani mua na ogina phone so twetwe be ma kire wo bi yere waba ho empaibo yema yani na wo na de mo ye no gu nyame anim ase nyame so be tuatua mo kapra ebe kaka de mo ye ne yete no video ma be likiri nyina acho ye de mu video beba sa ebe kaka no mo anyai sa ansem fune agimi sam na adwaman sam na ye de mu videos beba bonten mo mama la tese me na bo aye den enkuto bo aye den toti asiye mo mama la tese me ni enkuto bo aye den mo anyai sa ansem funa ebe kaka de mu videos nyina beba bonten ye bom kokose nyame dwuma na eba fom enti munya agimiye no Jimmy toti asiye Jimmy wotim ne efa me woro prophet me yo kofuo ni me akata me ba me tipo nkoso nto de wo de mo se de wa be no fa me wo ni anhwade because ya bedam no maame pani wa fefe wo sese yi akaw ewo yi kono mudwa so ya twi kontomira aka ho sian me ka asale ni mu no eno ye me asale pani eno ka ase wa peme me ne ko lande unyo odwamanya ka utwa print ticket ni obi ko lande ko an hotel ma no wo pene nada wono de wo hwe no saka wo de ama wo so bi wo so ni sisimu ese na yi aman wo bebu ahyanto be woni betene ene otika ne dum wonnim se wo ne yere wafore den waye wo so de pani ene ma bi wono ma wo bi ba ne wo ka don't let's judge the pastor enu nko ati judge pastor no ese onipa na wo ne wo ko soforo wo ne ko dai yan judge se nipa no so ti asiye no sia ene me se woni me dasa se ne yode entu no tuya ne ka me to no di billions to na account mu no Sani amana mama ye nyai na nye mudi gu nyame anim ase wonu se mo gu osofo na anim ase osofo no ye nipa o but the kingdom of God na mo ye dem gu na anim ase se osofo bia pejimi wo be wura ho wo be wura o dress mensa keke videos bebre na me bua no ene ke to be to Ghana misi ye be start to mon solid dan bi mon solid dan no ye be start to bi mu no mo amofra mo ho the supremo and the warriors and mo na mo wa bofo mese mo kwoti na egu ye phone no ye be likili out mo hu si yes bibi ya dai e wo beepi mama yes obi ka se wo kosia man ka Kristo som wo be yenu anu wa yenu wo be ye hia no wa ye hye na mo ma konfo na esre asofo dodo na mo ye nyame o wo so bi ntimi ni ncheme ni monyam ya yemfa ni monyam ni nyina mawurade wo ye bibia anya wo na waye wo sayare anya wo na wasayare no ewurade na oye yare safo wo so no sayare ma doctor fo je hu sikedi enti ewurade na asayare no yemfa seda mawurade ni enya ye ho am powerful who are you are going to die till you jaka ne wo to dia tie maame tumuda watin tumuda mesi tumuda to dia tie tumuda do so wa ho ba mbaduro no so wa ho ba mbaduro a enka wo mo bi video no tumuda wo te pupu anu wo bi edi no dogo bi nu abe wo dogo bi wo nu abe nti te pupu a ni wo bi edi no tumuada yamma ye ninya da ye na ho ne di Kristo so wo ba fom ne ye so ya base hwe ebu ono ma yen no mu se nkesi ye jai Kristo ye jai nyamesom ne ebe ye anka ye jai kame misa kama resigned that I'm telling you the gospel truth and kama resigned that because any me boy ya ne get tan aya ne nyan and kama resigned that ba adomo ne wo so a o resign ye yi ero nti mi di dwane kotena abrochire se bia e hodie enka ho bejime ne fe no abo me gala we me di abetena yemu bebere wo hono mu a aye kontonkoro wie oda yikum ye yi na enyi na ye wae na nyeden enwae ka ya waya to baby edwe ye ho ni ntege wure gefo ya mumma ya sumu nyeden enyo yen no
nyem soso mo hihye dwuma ma asofo mo hihye dwuma ema asofo mo hihye dwuma ema asofo manase aye na no se preko a wobutu ayi bompa la treso sema nim ene wababeka enema bi wo hono ma mo ya no mo hwe yie enema bi wo hono ma mo ya mo hwe yie mo di kunyame anim ase ade a wo hunu ye na mfa wano nya den enkanta aya da bi etunim se ka de wo hunu enka de wo hunu yo ye ntie ka de wo hunu so ti ase wo betina na tu eye wano pachase preko ne ye wo hu abobore se apotro aye na tu gem wo ye wano pusi ayo ke kan samu enim ede tu obi so no saa na obo aye dwuma hyehyɛ nko a saa nyema na moye munye sedi na de be ko obi so a me da wo de ba me sorry ma me ye ba da fire ni sunsum hyehyɛ do be wurem me na nyo me twa ntrɔto me so kofiri o sorry metro nyansa macho si you are magani akpeyala you are magani o aye akpeyala wo adura nyame so wotumi mu gunyame animu ase manase ye de sese broloto ya no an wosuhu abonten so aye ntoye ebro de kanwa noa wo ye wo sese broloto aye di ekan anoa no be hye adwuma ede kotena na tu egu asofo animu ase covid-19 ba ye nipa hunu de ye nye ye ho ne egu asofo animu ase you can suffer one some ni say nyina na obua wo ye wo sese brota egu nsawam aye de kanwa noa ese o ene me no mo nam ene okopa obi yam ene okoye obi sei ene okobi obi sei sa na ye dwuma hyehyɛ ta wo yam kom se kraman ba wo yam kom se wo kraman ba sa ne maforo bia ade bia wo beye wo wiase no wiase na wo no e round ekosa bisineti ewiase na wo honom no eye kankuro ekosa bisineti ewiase na wo honom no eye kankuro ekosa bisineti wotobuo bodanya wanyame ontena homa wonse ni dinda tasofo na modi nyame din eye ne yamafo no akakra wo ba beyi mu nyina mapie hwe ma me nyame mamom ye nso wati na obonsam ba ti obeto hye so mesi wo bonsam pese wo to hye so na wo kan ya no tum wo bonsam pese wo to hye so wo kan ya no ye den atum and all your soft kompa wo fere wo your soft kompa wo fere wo ko bosu wo your soft wo fere no ti soft achi wo ko diska wo obi wo hono mu a na adwuma ne se wo betwa ntorato amanfo so am yetua ne ka Ghana for so ye hu asem social media pani afane ate yedi say ye nokore say nye nokore wate social media no afa no agedi enye obia na egu nanim asem enye obia na ye ka ne ho asem o enye obia na ye ka ne ho asem wo sa dia wo betena na etum eye nyina chi no nyame I suppose you nyame atua wo ka saa niema na moye no munyai wate saa niema na moye no munyai mo di gu nyame anim ase mudi gunyame ni muase oni aka asofo de ya ne ye de nyame aso ne dan nan no nti bibi ba kana fo asofo munye steady mo mani na ho enkwala atoso amono mo hyehye adwuma no mo kan so mbaba be ka ewiase wo hono mo no ade bi a wo beye efiri nyame ebegina emfiri nyame so ye hwe akola bi a wo ne betena ase wo ne be hyehye adwuma no kan hu so ye nipa ye nipa wo baba beka wo baba begu onimu ase wo baba be sewo enti adwuma hyehye no munyai utimi nyame da kapefie pa ba bi netena po ba bi netena nya by force wo so wadoma chede nyame de ma wo no obi die kwabo ye nsem mbo keke obi die ye nyom to keke enti utimi nya po ba bi ni ya dan yetena ni munya ya dwuma hyehye no sofo bia kotena wo fidi Ghana na wakotena South Africa ate se o Rustenburg azankoan wo ye manfo wo gunyame animu ase wo ye wanimu ko so okrama kokwa wogina yi ense wo mu prison ene wakotena no wo ye saazan wo gunyame animu ase wo gu o man Ghana futuso animu ase
munya ya manfo dross no wo ye sofo na wo te aburuti apadwuma bi ye asofo mu gu US mo padwuma bi nye kobo 8 hours kan wo se month be so no wo benya de wo betua mo danka wo benya de mo betua mo bills ni munya danka so da bia ye das e to da bia hwe lockdown yi baaye me so my ko faduane free farm ne dia be feedi wom me timi kum nantwe ne twitwa ne achecha ma obi awe akofi akɔwe padwuma bi ye to da bia instead of say be ya sɔre no ye do yakotena wuram ne ye dɔ ne ye dua banche ne ye dua buru kan wo se enkɔ mra no ye benya de ye be ye dan ye bedi wo ye sɔfo akɔpadwuma bi ye 8 hours screening ubetima koye on sakrai so ubetima koye screening 8 hours koye bi nyeda bia no be shedem ene danka me hunu ade me hunu sei me hunu osunsum me hunu sei da bia wo de wo story ye maye ni nyeda ena wo na Kristo somo no entimi nyeda enwie peye emayen Kristo somo ntimi nyede enwie peye mayen na meyim paye se ensi wiye na ensi okra yie ena numere ye bre no aye bre ye di adwen mu namo adwen de ye behwe esuofra odon bankoma ene de ye da was saudi abedrum pempenso a ena numere woni abedrin mechi obi bia woni metena adwumadie yi so Ewurade shiraw onye wakoma so ade ma me comfort entry Ewurade nka ho ba pa ho te sen me tia England fo nyinada me ba sofo a waga na nwumere Ewurade nhiraw do Ewurade nhiraw no onye wakoma so ade nyina ma wo Ewurade ntutuma na mo nsiye mesrebo fo pani se onka mo ho omuam me ankasa me nua ba Janet otie me from Germany ye friend mama fo nyina no one no do man no e wo Germany oba pa won te sen me chia wo ne ukunu bra kwabana Elizabeth Ewurade onhira wo wonye wakoma so ade ma wo ensankare mu nyankopon osakra wiema woni bie no dunsua wo hia brefo no benketeje bi ofro patakum ye yem kwam no Ewurade nka ho brada no tie me from New York ene me tie New York fo nyina nwumre mama Lydia utie me from England Ewurade nhira oba pa when tu na mo nsi man we na obọ mpa ye man ade eche no afro no ada wase se papa me da wase nura mpa ye bo na obọ ma me no oba pa Ewurade nhira wate Ewurade nya wakoma so ade ma wo Ewurade tutu na mo nsi mame adware nsuo be do so se de ekora mpona jonso frem taya no ahwe ho yi Millicent Ewurade nhira oba pa ho te sen Ewurade ma niema entane ma wo me di nyame ejawo na me di sunsum nyum na ejawo nyimimo agayi mi ma wo mata kube nyami o agayi mi mo agayi mi mo mata kuse awa radio mata kuse me wasia na wa radio ni ndan ko bia na ma bankesie sam ye gonku eni fa obi ni wa je wo kwa enu ti radio nyimi ma wo mata kuse agayi mi mo agayi mi mo na me fata so be frem o baby come ya wa pa funi mu ba ko again ni ma wo ma tan fun se again ni mo again ni mo ma tan fun se na ga so for the one to so if you say we so bi ade ne won to so anwa we ni ya mo de biaraga eni ti Ewurade nyini ma wo na kan fon se again ni mo again ni mo ma kan fon se o we de wa so de wa to so if you say we so bi ade ne won to so anwa we ni ya mo de biaraga eni ti Ewurade nyini ma wo na kan fon se again ni mo
Mama, you know, Mama, need a